Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata for peace. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders, for we believe that our struggle is not against flesh and blood,
but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, Saint Joseph, Saint Francis of Assisi, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint Ferdinand, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ing magmisa tama po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ako, Ginoo, manalig ko king alangkupas sa lugod mo. Matula ko uling iligtas mo ko. Dalit ko keko, o Ginoo, ulining mayap adepat mo kako. Kilagyanig pam paninganak ang paning Espiritu Santo, Ginoo manatili kaya kayo. Isundo tamo po yung kakatamong pamigunam tungkol karing bagi ang mapalyari tungkol king tauling panahon, the last days. At bang kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo kimip nung kapakumbaban, si siyan tamo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ikang sinese at liningap king kekang balayan, king tula, at king kasakitan, Ginoo pakalulu. Ikang dinatang ban miyatad at mipalino king mayap abalita, Kristo pakalulu. Ikang babiye kabiasnan karing taong pinili mo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakaluluwa na katamo, at king pangpatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, igpaning ginuming Jesucristo, ing kasalpantayanan king kekang amano, iyang dalan painturo king kabiasnan, ading pamibuli king dibinobong pamalak, iyang panyulong king katutuan. Ibuklat mo saring matami, karing dapat mo, ding balugbog mi king siwala ning awos mo, baning balang dapat mi maging karagdagan ni ning pamakirake mi, king biye ay nalukmo kaya kami. Itingan puwadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Iwan, miglalawe ko at ikit ke ing maputing biga, makaluklokya babo ning biga ing metong alelangan alupang tao. Atinyang koronang ginto at atinyang tatalnan alait amataram. At atimpang metong anghel ay ikit kong linwal king templo, nga nang megsalitang masikan king makaluklok king biga. Gamitan mo ni ing kekang lait, mupol na ka uling oras ning pamamupol, di natang na. Matuwa na ing palutan king yato, inya itang makaluklok babo ning biga, kinamit ni ing lait na at may palot ing pupol king yato. At atimpang anghel at ikit ko king lulwal king templo ning banwa, at inya namang tatalnan alait amataram. Ibat king altar, linwal yung metong pang anghel, ya ing manibala king api, nga nang migsalitang masikan king anghel e ating lait amataram. Gamitan mo ni ing kekang lait, at pupulan mo na laring ubas king ubasan ning yato. Uling malulot na la. Inya ginamit ni ing anghel ing keyang lait. Pinupol no ring ubas
at inatya king pipamaslan ubas, ayapin ing mwa ning Dios. Ing amano ning Ginoo. Daratangya ing Ginoo ban okuman ne ing yato. Karing sablang bansa sabian yo, ing Ginoo ariya, yaing minye tetagan king yato, inya eya numano, king mitmong katuliran, sablang tao kaya lang okuman. Bustan yang tumula ing banwa, bustan ing yato magsayaya, at pati na ing dayat malat, at ing sablang at tsukeya. Bustan yung ding marangle, at ding sablang tanamda tumulala, kanita ding sablang dutong ning kakewan, dalit lauli ning tula ra. Potang dating ya ing Ginoo, bang mag-ari king yato, pamangalahan ne ing tao, king alang pamangabiran, at king mitmong katuliran. Mingat kayo at magsadya, e yubalo ing oras ng panyatang ning anak ning tao. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Pipagsalitan daring mapilan karing tao, ing sintingan ning templo. Insintingan ababiering marmol at dingayin apig kalub daring tao. Inya sinabi ng Jesus, ding akakityong den, datang ing panawon, metong man alang mitagan abatong makatumpak king kalupa ng batu, mga balduglangan king gabon. Kitnan de Jesus, Maestro kapilan malyari iti, at naning palatandanan king pangatupad na niti, pekibat na, mingat kayo, at eyo paboren in linlangan na kayo ning ninuman, uling dakala ring datang king lagyo ko asumabing, ako ing Kristo, ating panawon dinatang na. E kayo pa'y ligalig nung makabalita kayong gera o revolusyon. Kailangan ing mapalyari la pamoreti, dapat mga baldugan, king ing kawakasan dinatang na. At nga napakarela, ing meto nga bansa lusuban ing kalupa ng bansa, ating kayarian lumaban niya king kalupa ng kayarian. Mika mga sikan aayun, danop, at salot karing miyaliwang lugal, at ading lunto, makapangilabot na bagi, at mga ragul at anda, amanibat banwa. Pakamalang kong kapatad, ing mayo pabalita ning kakatamong kaligtasan. Good morning po, kaya kayangan. 34th Sunday na po, meron tayong 34 Sundays, kilom na ning pabanwa, at nandito na tayo sa 34th Sunday, huling
linggo at ganon din huling weekdays po ito, no? Sa susunod na linggo, sa darating na linggo, magsisimula na po ang Advent. So kung ito ay tungkol sa huling linggo, ang mga pagbasa ay tungkol din sa huling panahon. Tauling aldo. Anyapin, tauling aldo po rin ang sabihan, gana-gana mag-expire. Nino nang bisang mag-expire kaya kayo? Sinong gustong mag-expire na? Wala pa. Pero darating ang panahon, lahat tayo mag-expire. Hindi lang natin alam. So ang unang kahulugan ay babalik muli ang Panginoon. Pero hindi po natin alam kung kailan. Ganon din ang ikalawang kahulugan nito ay ang ating sariling kamatayan. Hindi po natin alam kung kailan. Kailangan huwag po tayong matakot. Narinig ninyo sa Ebanghelyo, merong nakakatakot. May gera, may revolusyon, may lindol. At ito po'y nangyayari na, may salot, ito po'y nangyayari na. Sabi ng mga ibang relihiyon, the second coming of Jesus is imminent. Para bang nakikita na, no? So yung first reading, ang isa sa mga mahirap na pag-aralin po ay ang the book of Revelation. Kung nung dumating si Jesus, merong prophecy tungkol sa kanyang pagdating as the Messiah, as the Lord and Savior. Sa Old Testament, they prophesied, the prophets prophesied the coming of the Messiah. At ngayon, meron din sinasabi ang kanyang muling pagbabalik. Tulad ng Book of Revelation, kaya lang pong the Book of Revelation, ang pinakahuling libro ng Biblia, ay mahirap intindihin. Sapagkat gumamit ng images, gumamit ng picture, gumamit ng symbols. At ang author ng the Book of Revelation ay si St. John. Anong nakita natin sa first reading? Meron daw maputing ulap. Pagkatapos merong isang nakaupo. He looks like the Son of Man, like a Son of Man. Pagkatapos meron siyang koronang ginto. Pagkatapos meron siyang dalang sikel at inyang daranan light. Full of images na po. At sabi po ng mga Bible scholars, sino yung nakaupo? Yan ay si Kristo. Merong koronang ginto because Jesus is a king. At meron siyang daladalang sikel, keng Tagalog karit, keng Kapampangan lait, kaya yung paglait. Ibig sabihin, Jesus will come as a king. Meron siyang koronang ginto. He will come as a king and he will come as a judge. Yung sikel, itang light, it symbolizes judgment. Maglay siya. Yapin siguro kanya pumayakit ang pamaglait. Uling potang malait ka, masugat ka, mga pakarine ka. Pamaglait, it symbolizes judgment. Meron pa pong anghel dito. Pagkatapos may grapes, no? Yung mga dalawang anghel, meron din silang sikel. The angels will be the one to execute the punishment. The reward and punishment. When Jesus comes, it will be the end of time. It is the judgment day. Saan kaya tayo pupunta? Kaya kung darating si Jesus, be prepared.
tinanong siya kung kailan mangyayari. Kasi sa Ebanghelyo pong binasa ko, tinitignan yung the Temple of Jerusalem, the most beautiful picture of the most beautiful structure, building. Pinagmamalaki nila yung Temple of Jerusalem. How it was adorned with costly stones and votive offerings. Magandang maganda ang templo. Pero nung sinabi ni Jesus, darating ang araw, walang matitira. Masisira ang templo. Ibig sabihin, nothing is permanent here in this world. Only God. Siya lang ang permanent. Everything will be destroyed. Everything will come to its end. Mawawasak, mawawala. Yan po, no? Kaya ang Diyos lamang ang permanent. Kung ang mundong ito ay puno ng hapis, paghihirap, at kung darating si Jesus, it will be the end of time, the end of everything. Ibig sabihin, God will intervene. God will interfere. God will mediate. Kasi hindi natin pwedeng gawin mabuting-mabuti ang mundo. Lalo pa pong gumagrabe ang mundo. Bakit tayo sa lese? Even politicians na po, bakit tayo sa leseng ingyato? Bakit lalong nagiging masama ang mundo? Kaya darating muli si Jesus. Siya na po ang kikilos para maging mabuti ang mundong ito. Kung darating siya, malulungkot ba tayo magiging masaya? Kailangan masaya tayo. Praise God. Praise be the Lord. Kapag siya'y dumating, it will be the end of time. It will be the judgment day. Malalaman na natin kung sino talaga ang mabuti at malalaman na natin kung sino ang masama. Judgment Day. Sabi ni Albert Camus, a French philosopher and journalist, sabi niya sa kanyang kaibigan, "My friend, I would like to tell you a secret." Ano bang sikretong sasabihin mo? Don't wait for the judgment day, because every day is a judgment day. Don't prepare. Yes, we always prepare for the future, but the future begins today. And today begins now. Be prepared every day. Every day. Let us prepare ourselves for the second coming of Jesus. Amen. Manalangin tangin ikingig pa para king pamangailangan ding sablang tao, lalong-lalo na ring dimot mo lugod king biyera. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para ka ring sablang miyembro ng balayan ng Diyos, apagyapusan desa ing karelang ari, barang apalaganap ing lugod na king mabilog ayato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para king kiyakatang bansa, ing Espiritu ng Kristo, mitugtugsa ng labis-labis, king balang memalen, baning pamisagsagan, miyalilan pami kakalugod at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para ka ring kapatad tang kakawani karing keraklan,
Aslagan no sa puso ning Ginoo, banketa alotos da ing karelang problema, kapamilatan ning karahasan, nune kapamilatan ning lugod at pamitatambayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Para kaya katangan, atalastas ta sana king ing kapibabatan ngeni, king ditak akasakitan, mamungang kaunlaran king paintungol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, palablaban mo ring puso mi king lugod mo. Oy, pamingat subanwa, pasalamatan da ka para king kekang anak, Iyesus. Ang miturong apakit mi ing lugod mi keka, kapamilatan ning pangmipakit ming lugod, king metong at metong. Uling hiyang, ing mabibiit mag-ari, manggaman king alanangga. Mi puring kinon Diyos ting metsikloban, uling king kekang kaya pantinggap ming tinapi ang pangmikeka, tinaping bunga ning gabunat pi pagalaning tao, apara kaya kami magawang tinapi ning biye. By this mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled himself to share our humanity. Mipuring Ginoong Diyos ning metsikloban, uling king kekang kaya pantinggap ming alakayang pangmikeka, alakay ba't karingubas at pipagalaning tao, aparakya kami magawang inumaning kaladwang. Manalangin tamu kapatad baiting kaya katamong dawon, ing kaya katamong tulat kasakitan king biye, matanggap nga narapaning Diyos, igpang mayupaing tutu. O igpaming miglalang, kabang iyayampang mi ing kekeng ayin, ipagdala na kesanang kaligtasan ning pamanyambami king espiritu at king katutuan, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ing Ginoo manatili kaya kayo, iyat nayo ring puso yo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapan dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O higpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelanganing tao, at anyang mga itulid diyang may parusan, king kaya kang pakalulo, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristo at kaya kaming Ginoo. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ring banwa, mipnong kapag mulalan lang sasamba arapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mipnong tula ing dalit ning kekang ligaya at ngamingan kakantang. Banalya ing Ginoo, Diyos mayupayan, mipnong yung banwa, at inglabot ingke kang ligaya o sa ana kimka katas-katasan
Wanging daratang king lagyu ning Ginoo. Wanging daratang king lagyu ning Ginoo. Hosana, Hosana, king katas-katasan. Nganying daratang king lagyun dinggino. Nganying daratang king lagyu ninggino. Tunay kapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pangmaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyane karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon, para kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, asibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, mibubu para kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, patang miminom kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyag, hanggang na king datang ka, king kekang ligaya. Inyang ining kaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyoblinang mebian ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gewa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambi ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, relihiyoso at relihiyosa, ading mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang miyang nabiye. Sa katahimikan, alalahanin po natin ang ating mga mahal na yumaong. At ding maldang kaladwaking purgatorio,
lalong-lalo na detang ala ng makaganaka karela. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, O Ginoo. Pakaluluban mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kekabanganing panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, itpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Igpami at kabanwa, misang banilag. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipaggalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kekang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. Pakita mo po gani may kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayangan, kapayapan po kaya kayangan. Iting pamiyabe ning katawan at daya ning ginutang Yesu Kristo, pagkalub na sa ing biyalanangga kaya katamong sablang tatanggap kaya. Kordero ning Diyos, ani ginutang Yesu Kristo, ing makaibiyatune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan, tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapuna ning kordero. Ginoy kaya matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may naman. Kakong pamalita, sablang makapagmula lang depat mo, kaya ka tumula ko at magsaya, purian king lagyo mo o ginong kakatas-katasan.
Manalangin tamo. O lubos mayupayng Diyos, sopan mo keng bibiyabi king alimbawa ning lugod apag masusyan mi kaniting banalayo Eucharistia, ban akamtan mi ing kayang kaganapan king kekang kayarian, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Kasan metong ding kaluguran tamong miyang nabiye, manalangin tamo. O Diyos ay igpami, ing lugod mo miraras karing mabiyempong mga mati. Pasalamatan da kaking marugol mong pakaluluan pong lugod. Sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod mong alang kamatayan, ing buklod mi karela. Pasalamatan da ka, para karing sablang mayang nabiyaming pipumpunan, pengari, kapatad, kamag-anak, ading sablang di napat mayap kaya kami. Tanggapan mo iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Litanya ring banal, para karing mayang nabiyetamo, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Banal a Mariang Induning Diyos, San Jose pangtalaingat, San Juan Atalapaminyag, San Miguel, Banal Anghel ning Diyos, Santa Ana at San Joaquin, ikayong banal a apo at ingkong, Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Hortelano, ikayong banal amiyasawa, Santa Celi, San Luis Martin at Santa Teresita ng Niño Jesus, ikayong banal a pamilya, Santa Rita at Santa Gianna Barreta Molia, ikayong banal a ima, Santo Tomas More at San Manuel Morales, ikayong banal at tata, Santa Monica at San Agustin, ikayong banal ami ima, San Basilio Senyor at San Basilio Magno, ikayong banal ami tata, San Benito at Santa Escolastica, ikayong banal ami kapatad, San Fernando at San Luis Ari, ikayong banal ami kamag-anak, San Francisco at Santa Clara ng Assisi, ikayong banal ami kaluguran, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, ikayong banal a Pilipino, San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, ikayong patulunan ding maldang kaladuang, ikayong sablang banal ning Diyos. Ginoo malunos ka, king sablang sakit at kapanandaman, king kakaluluan at masipit a pamangailangan, king kailan masabal at pakamal, king alananggang kamatayan, king alang kapiyadyan a kamatayan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Dinan mong alananggang kapainawan o Ginoo, manatili sa king katahimikan, igpami at sukabanwami sa mga datang kaya kami kayo kahit sulit ang kakanin. Ating pamatawad mi sa hindi kasal. Mangipay Saul kintukso na naikabas mo kami. Bapo Maria, imo kaging grasya, Ginoo chikeka. Ito ka rin sa mga bata.
Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kayo makasalanan. Ligaya king igpa at king anak at king Espiritu Santo, anti mo sa diyarang ligayo ba't king kamumulan nginit kapanalman. Talakad tama po. Kino karing kekeng miang ubye, kapayapan kekasang ibye, akekeng liguran ketiking yatu, king kamatayan kekanot atyu, akekeng liguran ketiking yatu, king kamatayan kekano atyu. Kino para karela kapayapan kekeng aduan. Gino para karela kapayapan kekeng aduan. Ingino manatili akya kayo at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak at ing Espiritu Santo. Ing Santa Misa mi daon ne umeta na king kapayapan.